uki chameko Uchakrama Christian Revolt Youth Fellowship tiche nyebo grete fudi fitness surzi besele uko tiche nyegenedi me fasurje Golden Jubilee ni doje do soja te fudu nu ker poketso uko ticha hasedekele nu ke haketsori uko first presidential kevor ke patho vikonizo na kro nipu ke krenunu poche haketsori vor uko denba mo ukicha media publicity committee ke tanuri de chapo ke ne city poketso geja seledo ke patho mpezewe uketo shenye ke reoliro Kim Hedi ukichame CCRYF growth hape seleshi. Yoga tsewe. Uka penofo ka kre ka ja ka sula. Nipu rofu wa udono vordi temegi. Haka jasasa mo teme shike dibe teme bul huka sagale ki zedi. Ukisha. Nitu kasame ko. Kaze kakrotodi krothawa pesedodi karshale muske medi kahu kakrigejo kono vodi kahu mutheme unigele go kaze kaprodi vo mezi pranano kahu sidi mezi parashari mori pi parashari kahu di hanaha hekrotho pesa Shakro Christian Revival Youth Fellowship Isidi kedo mo te haya gunano uko sededi hawa mejidi ke nipu leshe ke hu wada to we isidi pepilewe Mpezewe ke patao ke to shige to ke neoliro ugo Golden Jubilee ni to ke jahono nke ni munke leho sedika zashuji yoga tsewe nipu krohiga shigeno Zikiri ze shakro kisha krasara meko. Hake simeri, hake nimeri, lerdi nipu leshule kevi. Hemeka kra uki shapar bagate ngushidi yova tsebawe. Nipu bu krohishidi teha zomodi. Uko krasara ko toha musekal huko bu haseke yezovodi. Patalakato nipu japu shishikato. Kabe uga panava peleyawe. Te kesaroko zokamo. Keza keperkodi kavar horapo keza kenukito levi. Dari Jubilee. Ugo shatabe kaje Jehovah desu sedi ke Jehovah bekaze keze vidi. Pe teko vor Jubilee he haonu. Keperkosha nipu japu shishiche di. Jisu Krista danu pe teko kelumu pe teko keshawe. Nipu bu Jabe, but that was the marshal.